En serio ni athuri akuambia hurwo nyahunyo njuru muno cia githorai enda kuhurwo nona rufauro agata niguo auge atiriri ningekufa bwana ngetha mumesi unataka mjini Migori jana walijionea kioja wakati mwanaume alipojinunulia jeneza kwa maandalizi ya kifo chake, kwani anadai amechoshwa na jinsi mke wake anavyomtatiza nyumbani. Naona mtu naigwa bwana kwaja naona ana bisaka hau akometa idadu kuri aragurire ngiri 13 to ana 15 akoma jeneza ine rĩu thiko ici mutumia akomorire arakoma jeneza tondu naona mutumia noe ukimuraga ni ru akorwo ready ru ndekumuhe wira munene na arauga ahikanetie miaka 18 na makarathimo na ciana ithatu arauga mke wangu amekuwa akinitatiza, amenichosha, kwa hivyo nilipanga mazishi yangu kwa sababu hivi sasa mimi ni maiti anayetembea. akiwa gĩtha nduka-inĩ no kuneka kaboko no umaiti amakio na akio yuri uda tayari gukua yu tondu ri ine ungikoma atia na ithanduku opposite ungikoma atia mwena uyu ungi wa gicicio ngiro horo makofi mange aigura gikuo gicamaga abati kuhoro makofi ta ingiri papa na ithanduku riotwo toni akirihite no ithanduku ndwicokia yakireria githeri akirihite na gacicio gaka nyumba bara na tumarithi thutha tumiro jacket retio komidida aviro jasiaya tuira Mr. Wallace ndio aviro jasiaya nimejozwa na bibi yangu sasa Ahora nini bali nimesema mimi nalo kwa jeneza sababu ni kama mimi ni mtu mufu nimetembea. En serio ni athuri akuambia hurwo nyahunyo njuru muno cia githorai enda kuhurwo nona rufauro agata niguo auge atiriri ningekufa bwana ngetha mumesi unataka itakora ekwenda kuhurwo makofi Idura to hujagirio horo wa matu-ini ni abagu njirire ukerwo matu-ini gutigakorwo na gukua ne tene na teneri no na kerwo ku ne tene na tene aso akerwo nyararisi ni 72 na 2 na itigakura na itigakua na itigakua aya aya leo naenda kwa ya 60 wewe matine sigwa ginya muruka ino haha utikano wa kwisiria asia wa ufangeirwo bize ono kaheni ati wathi kuri agatonye 72 na cio thiratarwo ni njeru na iti makeup aso gacoka ati siri muthie guthamberia kamutine ka muoyo tikurigicirie turuini ona thero kugoroka atwe hugoroka iga aborehere na njire kuhe atwe hugoroka ugatiriri nda iyo ngaro aye kuda iko nyele kidogo we hugo karo ngejwe hutetie ona guko thutha ane pio no igwa matu-ini tu utikakona horo wa thoni to ikaraga ta Edeni ugo kone bo makehujagirio niguo we matu-ini tu gutio horo wa nguo kana kei gucia mahenagio no gwiciria ngoma athekaga muno mundu agithi gwituthura ona oragia akinyite ha hugo mara kata sekendi siste hata gutigithiria ta promo anaketa ta promo atemereto moke gukumagire 72 agents ni moke magore majira kana ni tigathirange majira kana majira no ndi kurigo ya gwika nao moke hario handu ngumane ni makira Devil's First Avenue moke kioke ukagechunge oje kani ndi mwiki kana ndezi ngoma no ezi ukamumunye higurira muturiro akiliko kaduka ukaumunya gwakirie gifi kya mwaka kinudu ukumenya ngoma tike
no kanu akagwatia roka gukuna hatiga welipwa mulo aliwa nginya siga soka gojetia hiki saitani kuba kusika kana kwatiriri kuziga saitani saitani ni watiriri devil sorry devil ni tola kola kufatidi at me watiriri this a devil sorry devil ni tola kola kidogo We post similar videos just like the one you have just watched every week. Consider subscribing to never miss out. We